Abusina for mama kwa ba dwuma de so betumi afolo betumi so like wo comment so betumi about comment section honom. Ene abrante e friend say Tinedu ene Isaac Minta Kotoko benefo betumi eja emranti yi kwan. Ohwe abrante bi ti say Isaac Minta ever since oba Asante Kotoko no oba ya no ipra edi ni nyapa nti utumi say this season kra no ya register abrante e friend say Isaac Minta enso eho no emrante no eyefo ba so far no mienu na menim she Koto company fo ehwe she ombetumi eja emrante eho emrante kwan na emrante mienu no Isaac Minta ya last season no obepimo Asante Kotoko na season wonyina no ontimi ensi akan emfama Asante Kotoko enam se na epra bia na edi ni nyanti no na ma ablante no entimi enkeka na ho entimi anase ontimi she the red jersey no emfama Asante Kotoko saa so na ablante fese Tinedu ono so mpanimfo pacha se indiscipline ewo ablante no afa ablante no yaka se emfa ha no wafa enyina ha no wagina ha enyesi no waye one bibri akwama ablante but pacha se ablante no still one treful nti abrante friend say Tinedu oboase ni dihye no benka no ya na no ya onia efiri abroad ba ya nkofu bi etimi kodi na wusi ya sa no sa abrante so Kotoko betimi eja abrante yi kwa because of say enye bibia nti indiscipline ti so some of the players ni bi wo no ma was say omoye careful, very very careful. Football and all this one is say obebo so bobo na emra bata hono odi so what I say e bia we football entina an say bia osuche wo bia so what I say o ekuom se be ya onso so ubetumi enya bibidi akowa no into all the time you need to comport yourself emra woku no hono na wodi so pepepe udi so a de beboa wo when so a ebekwatia wo ebinisi jesie no omo plan se anase bia obetumi eja wo kwan se ko abrante fe se Azigminta de ma se plenty ene la de no penifo betumi o se you register this season but because of one or two be said na make an indiscipline e wo afantino na ye ka hwea wonti nti ofi se bia oyoga oyo pompous inya o emuso oyo adult you deserve anase bia freedom of expression, freedom of movement, freedom of whatever whatever so eti ene no se ija okwan a wankasa na waye o enye obi ne kumantwi boss ya kuna bi ti ekwaje akirama enti mlantie na musi akan ya monye careful pa o baby a mo e wokon so se obra ho ase a yeso bra ho ase nyame ema wo so but uma wo so nyame bra wo ase se how the football na iso ni so bobo no wa bra ho ase na baby oboso oguduru mi se se no wo sa branti se woni so adi hunu se obeko Europe akosi akan me sala me hunu woni so adi hunu so obeko Europe akosi akan nti why don't you say baby what mean a team like Kotoko obeko Kotoko a good opportunity ma say obetumi ameki or I go through. What I say, inti I wasn't got one humble self. I was so humble self. Not the menye, but Uber say indiscipline there. Ubi as will be no more pay indiscipline ever now kwemo. And that's what pay indiscipline player ever now kwemo. Bansalia, ibo po na sutu, be jaw kwan. Busy is here no, utivika. But the massimo team, follow, like and share. Thank you for watching. Shalom, peace. Bye bye.